Months to the end of April show a $6 billion deficit. Here's senior political reporter Azaria Howe. The deficit's $3.2 billion smaller than forecast. Net core crown debt was $1.6 billion under predictions, but still above target at 42.8% of GDP. Core crown expenses rose 3.4% on the same period last year, with a $1.3 billion increase in superannuation payments. Our foreign minister has voiced surprise China has sanctioned 4 Kiwi MPs who travelled to Taiwan last month. Laura McClure, NZ First David Wilson, Labour's Duncan Webb and Nationals Maureen Pugh have been barred from China for 1 year. Winston Peters says our MPs can make their own decisions about overseas invitations and have visited Taiwan for decades. Chris Luxon says rising costs facing small businesses are a global problem. Credit reporting firm Centrix says its data shows liquidations continue to rise, up almost 50% in hospitality in the past year. The Prime Minister says the government is trying to limit business cost inflation, but the world is facing a fuel crisis. For many businesses in New Zealand, but also around the world, obviously. We know it's a difficult time. We expect the banks to stand by those businesses as they go through that transition. A security guard's been accused of punching a man in the face until he lost consciousness outside a bar on Auckland's Karangahape Road about 1:30 this morning. He's in hospital with moderate injuries. A 24-year-old has been charged with injuring with intent. That's news. In sport, mainland hopes for an NRL team based in Christchurch have been reignited. Reports out of Australia have NRL officials investigating whether they can fast-track a 20th team for 2029 to coincide with the launch of a new broadcast deal. A mainland option is joint favourite to earn the expansion spot. Confidence Wellingtonians will opt for ODI cricket over the election this November. Henry Stadium will host the second Black Caps India 50 over contest, starting at 3 o'clock on election day. Cricket Wellington CEO Todd Bryant is optimistic cricket fans will vote early. Hopefully people have done all their voting before then and they'll be following on their phones while watching the Black Caps put on a really good performance at Henry Stadium rather than following the election on their TVs at home, but time will tell. Nalova Samoa, Aoauli nei o kaasputi alu, awal suia lingila wa rekio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. No
Samoa. Sole tangola sipuni tangola palusuka ta ualewa uma le falawa matale pule oepe pia nifuka otele isa ise umbuka otele isa fo ise palutusuka na osa wiate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi punga le wanga mosu ya suma.
Kolu amo Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Si fila nga choe fa talvan chu le vai ngola woli la mai momala fa funga nga Samoa le fo ia so tofi la so fa on ba sino uni lua filwa no le fa ta fiti fo nga wenga tutu ma fa lo filima e pe nga pa chi ai lo to pa ia malo to malo nga lu malo le fa e malo fo ile bali fo mai fa ngol le yo le vai ngola wo fa malo wai winga le ta we pe le ta to moli mawina ile solo le fa le vai ta le tomba lulu e wa tang fio lolo le balulu ele I longa ona saulu to nga malulu fo ile le te fa lo watu I pona I vio ta to tino ia wa malulu inga fo ma ponga I vila to sei tu lo ia ai mo bona fa malo atu ile ta to tru amata mai au ona pa ia le tua o tala ina lo na firngalo I le fanta feito langa ia ma le fo I to vino malo le talo malo fo il on sai via le lo fo le tua pe fai e o le ma wale malo sio le tino fa pe fo I la nganga a wale tala ina lo na firngalo e langa te le fa tala vantu pa anga masani le tatu wala leo I le ria Aoauli te ba mtina ma tua lo tu mele muli panga tono mo te malawa e langa te fo leo no fuanga o lo tau si ai lo tau soi fuamana o loina o a mai o lua o a mai o tau na whaistau whale la langa ana nei ia e ala e fia vai o laulaunga o mokusi e langa te lewa malo antum talavantu I le malosi o lodu o lo fitai tunga walsa I ngā maruia e langa te tono ni sila nei e whapefoi e tono e mau o le mafuto mai lunga le tasilima I tolu a moi nei au ki lani mi se ilo tātou whaasiramanga I Samoa I lunga o le tātou wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo mano la vranga we mano le whai o le whaiva talo si ola dai au wina anto tātou wala mo whanau ia onga le nei fo I vea so mo mua o le masino uni I le nei a tausanga e pei ona ta mo mai fo I le official le vai tau o tanto ule wo fenga ye masuinga la titi o le tau ye pe lao na ye le mena o le El Nino le mafuai o na mafana tanto I lunga nei au kilani ya ai tele o le temi e tofa tau savili e le ngata foi lea ya o le palacio timunga e pe o yai o le la mafana tanto nei au kilani ya o le tu I saute o le motu I mantuva pe foi le motu I saute o New Zealand o lo o fenga I mo le manulu ele o le tu inga manulu foi le manulu malusi ia ai o le fa mai pito malulu antu ale na vai ngana na ilo tatu ia ai fa taile ni ia vaita e moia ele o malulu kit o le am fainga ka ko fio I foi le ini o fuma fana pe ava pena sunu mai le la male malusi le savi ai le ilo se la le sa mo le savi o ia le io pe ko kinga ia me se vai male o fuma fana e mawai tanto ia le mafana foi le vai tau ia atono ole da fo si mali I lunga le tau ole oi de ia le ia lu lunga ka ole sia ia nga orka ko ping singi marka ko kiso le wa ia mai tau antu I Samoa o la wa mantana si tia pe wo si tia le tau ole ping singi kiso marka singi I le masina ne yo fanta la mo tupu e pe ora mai tau ina I le ping singi or kal singi pe mana wali matala male ka ko kiso I Samoa ai o le lana mai te wantu I le so o le olo wa fa I lo mai ia le tanto sepalai fo I le Samoa mo antanto ping singi kiso male kala sini ia o le fai mai ua I la loifo o le tolu se fulu aso ia tanto ping singi kiso male kala sini o lo fa peleo na yei tono le tanto tru ele o ta ua mai I se tūlanga fo I lele e pei o na yaini peng singi mangi suau maniki solo fa pelea o na I lunga o le sami I le teimi nei ai pei o na ta o mai li poti wai lunga nei o penga te wha I langi
Ea o lea wa mai le wha manantu lea ma le fautuanga lea mai le Disaster Advisory Committee. Ia polo committee whaapitole mo whaapalawe whaapusei tono le tātou tano. Ia mai whaimaila le whaamatalanga e ono iai le teimi e tape i nai le ele tisi. Ia mai ono iai ia le teimi e whaapelea ona toi fo i entu wai whanau i a inga ea o ngā mai ei tono le tātou tano i Samoa. Ia Antonio Stemio na maua fo i leo se whaalau tele ino le tātou mta upulena mai le komiti whaapitole mo whaalawe whaafuse i to tono le tātou tano i Samoa. Ia ai tārusia o le awaweo na tonu Tunisia tātou sapalai o le suau o le e peo le iei le kiso le pingsingi. Ia atoa i fo i malakalasini to tono o siu tātou tano. Faisika kaso le kalasini i Samoa. Ia pe e fua hui lele iei le mele whaongai o na o tātou kuka lava le whaongai na. Ia awa konga ka aku le kalasingi ari ngai lo le pingsi. Son, makua maka kia fui le kua inga me whapea. Ia, le leng ia le gantai le na, o le ua whai lo mai. Ia le tātou awala manu Samoa, o lea ua sawi atu. Mo le tāmsanga le ua whai ngoina o le Nations Cup. E pe on talimalo ile tunu o Chile. Ia, mai le masino Julai ile neia tausanga. E whaia tālonga i tono le turu o Chile, whapefoi le turu o Uruguay. Ia mai o se tengi, ia ona whailo antu leo le lisi o le tātou au. E au whiai ma alo e tolu, o lo whapele o na whamutu, ia pe o lo tālo tono le tātou turu i Samoa, leo wa whailo mai le so. Ia e mo le riva hengo le Aoauli, ba ai siaki le leila uta wale tele i hanga i antu e piki le whanau wa onga, i le teimi fo i tu waia onga ale whanau. I le reia sa tofi o lewa sfulu iwa, ma le awha biru tau te ne le tulai lua i le riva hengo le Aoauli. I le tau tua wha wau le reia le siu fonga le turu mai au kilani New Zealand. Radio Samoa tasi lima i vitolu a mo.
Fianga va ya langi man tau tia le divaingo la woli ina ua lusful ma le tolo miru te bute ne le July lua. Le di fo ivaingo la woli o le asu tofi. Toi va talvantu pe fe le vuta ma tu mai. Ol te mdei lo wa fa just mai le sunga ya Prince fo le tau tumala udanga ale casa beds and appliances I o te huhu. Wa fo ile fa lo ino la na tu. Tua tell of Prince so you've been gone for a long time. Lo fa la so Manuia Fasetai. Wama Yuso. Manuia Fasetai. Prince, how are you, man? How have you been? Uzo, I am very good. Thank you. Thank you so much. I know you guys miss me a lot. Plus our Radio Samoa listeners, who love me as their family. They have missed my voice. I know. So I was away for some family reasons, and was on holiday. So, but it's always good to be back on time. And we are ready to rock and roll the things again. That's right, Prince. So I won't take up much of your time. So I'm pretty sure you got some hot specials for the winter. Of course, brother. So we have got again the 4 specials for our Radio Samoa listeners. Sekia special. So first special would be the Smart TV special deal. So that would be 75-inch Smart TV and comes with the JBL on-the-go speaker. So it's a combo deal, amazing combo deal, I would say, which comes with the 75-inch TV and the speaker. Also comes with 2 mics, so you can do the karaoke. But the price is not too big. It's only $32 per week. Tolulua Tala Waiyaso. And we also have the other sizes like 43-inch, 50-inch, 55-inch, 65, 85-inch in stock. So you can get any size. And this special is 75 with the JBL speaker. And when you mention Radio Samoa, you are entitled to get a mea alofa. Man, welcome back, Prince. Fa'apitoa mua mai le tautumala unanga le casa beds and appliances. Mola ni fo I vaya so mo le masino uniolo ye le tanto Smart TV special deal. O lo mo le tanto Smart TV le fitu lima inisi lo na lo tele fai si lo tele. O le tanto TV le mo au talinga malo. E lo tu fantasi le JBL speaker on the go. E lua on the mics. Ja, mai le na o le tolu lua tala I le verso. Tolu lua tala I le verso. Maua I lau TV na ma lau JBL Bluetooth speaker. E fai e iau karaoke le fale. E langa te leolo ye isi a tātou TV le whātolu 5.55 ono 5 e o le vanus fulu 5 inisi lona lau tele. Maua lau mea alofa ia Prince Bear e whai loa ye na e whafonga le Radio Samoa I le nei a whapitoa. Second special, Prince? Yes, so the second special we have got a bed deal. So that's the 5-piece bedroom set. We have a queen-size bed frame, 2 bed sides, 1 tall boy, 1 dresser with the mirror. So it's a full bed deal, comes with the whole set. That's a queen-size bed, 2 bed sides, 1 tall boy and the dressing table and the mirror. And the price is only from $28 per week. Lua, Waluktala, Waiyaso. And we are giving an amazing mea alofa on this one. So when you mention Radio Samoa, we will give you a free queen-size mattress for this bed. So you get everything in the $28 per week. Isn't that amazing, brother? And that's awesome. That's fantastic. O le whaapitoa na lua mai le casa beds. O le wea le tanto whaapitoa mo moenga. Ye le tanto city leo le 5-piece queen bedroom suite. E le wantua ia le tanto bed frame o tanto pusa tu la itia. I au tafo le moenga I lua. Al wantua I malau pusa tu o le tall boy. Ia malau dresser. O le iei male tafo I lele whaafunga ele la wau le lo makua. Ia o le ianga I anto e whaiona vai fo I le taulanga whaatau. Los fulu valu tala le pimeni le vayaso lua valu tala le pimeni le vayaso e fa ilo yene fa fonga le Radio Samoa le nei fa abitoa e avantu fuai ia male fa malu o la moenga na lo winga ua fa to tonga a toa I lava ia le potu moe mo o lua malatoi ina po o lua foi ia male lo matua. Third special, Prince. Tolu Fapitoa, that's the lounge suite special we have also. So we have got 2 lounge suites on special for, different customers who like the different designs and all. So this is the first lounge suite we have on special. It's a 3 and the 2-seater. So it's a fabric lounge suite, no for Tolu, no for Lua, 5-seater lounge suite. And the price is
amazing because we have added this as a new range. So the price is only $10 per week. So you are getting a brand new lounge suite just in $10 per week. It's a 5-seater. And the second lounge suite we have on special, it's a 3-seater, 1-seater, and the 1-seater. Again, the 5-seater, but it's a recliner lounge suite. So it's a fabric recliner lounge suite, and that is only $19 per week. So both of the lounges are very good quality, and you can get that from Casa on this special price. And don't forget your mea alofa when you mention the magic word, Radio Samoa. That's right, Prince. Tolu tanto city no for elua tanto city no for molepotu mano lole wa fa po ina la to town. Ole city no for mobua ole to ang ole fabric ole yel no for tolu male no for lua e na ole se fulu tala ile vayaso fulu tala al pe meni ile vayaso e mo ile la city no for na italia yang malo ile potu malo lo no for to tolu tanga tai ofiai ya male no for to lua tanga tai ofiai ele kan tanga le na olo ye foi le isi anta to city no for ole city no for le mafai ona fa no lo ai o au iluma se fa malo lo ai na yo au mai lo fe wa ile aso antoa ole il no for tolu ya mano for singles dai lua tofulu to ina malelo matua ya maleno for now le recliner e mafai ona fa ko mai ola au e vai fuila na ole se fulu iva tala le pe meni le vayaso fulu iva tala il vayaso e mawai la city no for le e mafai ona fa loloa iluma au ole no for tolu mano for singles e lua tau yene fa fonga Radio Samoa le fa to e mawa fua antuaila me alofa mai le Casa Beds and Appliances. Last and not the least, Special Prince. Yes, Uso. So that's the phone specials we have at Casa. So we have got the latest smartphones for Samsung and the iPhone. And the deals are, we have Samsung S26 Ultra, which comes with the Samsung Watch. So you get this in a combo deal only for $36 per week. Tolu Onutala, Waiyaso, and the iPhone deal we have with the latest iPhone 17 with the Apple iPad. So the phone, you can use it, and your kids can use the iPad. So we have sorted these deals accordingly, and it's this deal for the Apple is $29 per week. $29 per week, and upon mentioning Radio Samoa, we will give you the free Bluetooth wireless earpods as well. And that's fantastic. Now, Prince, how can the people come and get a hold of you and shake your hand and welcome you back this winter? Thank you. So, you can come to our stores in Otahuhu. The address is Pafikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC Kentucky. And you can come to Otahuhu and shake hands with me. The other store is in Henderson, so people live in the west, so it's convenient for them. They can visit 379 Great North Road, Henderson, just across to the BNZ Bank and next to the Rock Shop. And in Porirua, the branch we have in Wellington, that's on 1 Selby Place, Porirua, which is next to the Winds and the Countdown. And the opening timing, Suso, that's 9 to 5:30 p.m. That's Monday to Friday. And on Saturday and Sunday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, you can contact us on our toll-free numbers, which is Owaselau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800-222-548, and press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store. And you can also visit our Facebook pages. So we have all the ads, all the combos on the Facebook, so you can search the Facebook, Casa Beds and Appliances Otahuhu, and you can find all the amazing combos there, and you can message us, and we can answer your queries on the Facebook as well. And it's good to have you back, Prince. I'll wrap it up for you in Samoa, and we'll catch you in next week. Thank you so much, Yuso, and I'm very much delighted, to come back on the program again, and I'm very, very, positive that that we will get the same support like we were getting in the past and future from our Radio Samoa listeners. Lava, so fast ifua Samoa, sekia Samoa. Yeah, so if we are sunga ya Prince wa vela wo ya mafunga tamu molina lo tutua, malawo nga le company le Casa Beds and Appliances be re fa funga tu yai.
Tātou whaapitoa lona wha e pe ona tāwala sunga ia Prince o le ia tātou telefoni whe aveai o le tuainga o le Samsung S26 Ultra e avantu whaatasi ma le Samsung Watch i le da o le tolu ono tāla i le viaso tolu ono tāla i le viaso e maua ilau telefoni faua o le tuainga o le Samsung S26 Ultra alu atu whaatasi ma le wati le da o le Samsung Watch i le tolu ono tāla i le viaso. iPhone deal, iPhone 17, Apple iPad. Na le lusfulu iwa tala le pemeni le vayaso, lua iwa tala i le vayaso e maua fuau ia pods. Ia po me fuie ki whanau longo i utalinga. Pea e whailoa ia Prince Olena e whafonga le radio Samoa le ria whaapitoa. A fioni nai le whawhitu wha Great South Roadie o Tahuhu au ta whatonu lavo le KFC. Ia po Henderson i le tolu fitu iwa Great North Roadie Henderson au ta whaane o le Rock Shop. Ia po Porirua i Wellington. I le tasi Searleby Place i Porirua au ta whatonu lavo le Winds ma le Countdown. Tala mai lea sunga fua i lea so to na i ma lea so sa. E leila wala au ye morisi wha amtalanga i le ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu e ale tātulu meranai te mo i ele tautua male au amdanga na ale tātou company na o le Casa Beds and Appliances. O le tuimi longo le wanti lewa toe lusfu lima malafa minuto o na tālea o le tu la e tolu ea fai mali lo sai le anga ia tu piki le fana wa onga le nei fo ia Aoauli o le asong so tofi fa tala fa to ia sliva tapu soa ta Steve le fai ia fio tanto ja va pe fo ia vi mora au kuso ina Australia sina leo Rachel Sifa alwanto ia liuma aunga fa matala kolose ya anto e fo ila ma fa fo wina tani yelu mala inga dai o Tara Selina Siosi miwa mosa ya mauto umala vale ma futo mai lunga o le tatu tutua i le nei vaenga o le Aoauli. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa. Saule pole se malolo ma fau ya oele wo le ai se hisi na o ma o manatu wa e avelo fatu
le chemi la wanchi le radio Samoa le vango la Aouli le choice fluiva midute on tale o le tu line tonu le ya Aouli o le so tofia e le masani o tanto velo i mele tanto wo le wa fata si mai va tu ona pa ia mo na mama ya e fia la nga fa tale van tu le vango la Aouli e le fionga ya lo manu vai po le telenga ya tongi sia pe ona masani ya tanto fa to ingo meni o ta vale lungo pe mo lunga lo le ale radio Samoa ya vai tu po ia mo malu lo manu e po la to fa fu tongisia ya afio mai mo tala mai au ma lo nga lo ba lo so fu manu ya langi matafi ya malanga ke si malanga fa lo pantalo fa po ila sunga fo ia Fofogamua fonga le bai monga yo o te polo pui wa fior to fo il tua ya to fa o mo tama e ki nane pole pa ia fale bai monga fa malo se fu mo mia fa malo to tua tinu ure de nei bai tau mo le nei aso a Fofogamua yo e se wa mantana sa le filio le to to no tongi sia wa fai fo ima misi ai ia ngai ka mai ki le au o mea ia leo stai leo stai ngale pau ngale mea ngale mo ko lunga o le pen sabani yo le pen sabani ka tinga nga foi leo iso la feita au isi au fa ku ese amu ngale nga alisi baen ya o le leo stai yo le mena le mau ya ngale malai ya le me mo le ka mo ke la ko ya yo o fa pia si dia le manu a pulo mo so fa le manu fa pia o le fiona le manu e a fo e mai fa pia le wo ngi e au le marca ka mai lunga likio lunga ya pa me auto tone mai e tone do e ma ngai le lango fa fo ai fa le con ra fale tonu la afi yo au le mai fa fo le bolinga foi le va bolinga foi ia bali matongo fie mai le foi le si la mai malo la tunu au le afi la to yo ta bali va matan mal pe ma matan mai vo le to ma foi ya Fofogamua o le ma foi ya malo le men tau lia lava ya o le da lava e no fo male la pe po sio wa tali e po sio o ke fa lo ngoi ke fa ko ye pe mai tau ina foi le e kari kwari mai ngani ala fo ko nga mau ki mai ya me fa le ba tu fo tu nga tau su me sia wa le sa mai ya aflali a mo tanga tala to ya apa mo tangata fai mata tai o tangata e le falong ia le su tangata tai ia se mafutanga po se tonu se ai po se lava le su tai pe afa pe le lang falong afa pe le ti falong ia na so mai na so el meo e meta to ia me la ku pungi ya so la to o le su mai fenga wen ia pe tu langa nga tai fai to tu la sunga Fofogamua alo no inga silia la le usta ina ro le nga or ke po ale fi ya nga o mambo ya pui nga o le pul nga o le mo ke mo ya tu lo nga fa nga ta mo ya wi le Fofogamua ya nga to patalia se tu eso foi lá ele nata so fo ele tato sa yo na tu de matai foi ele malu Samoa ato fa pe na to e sola foi le tamor yo le Aoauli la to yo to Aoauli ya bale meto so ya ya ele mo pe ni va ya Fofogamua yo Aoauli tanga mai le so top people is already pa ela tala pa pe ele pa le fanga a wo lumba le e tau mua le Aoauli ya awida yo mo tala fo e fe ba i lunga e ala to via mali o matematenga na le e atilon sila sanga au tato nga tau matemate la ba el merale o mo matemate ya e kalusia ia wana ia yo pa ya mia yo porque kia va sta fal tu donga va fun anga Samoa porque kia ba ko TV la so nga fuale le fa fo i no ka mana makanga ka fiwa fa
O mai do fatu mai lu mai fo I mulinu. Ile fo ile. I mele fale ya. Ara mai ia fo I. Ile fo o fa pia. A o ma o lo ke mi o so lo ke mi ke. Para mai para fu mai ko lo ma fa. Te kam tang ni ke mo la de har ke. Na ba ia va ia ku ska bi ki. Ya, el capo inga la ska ko va. Capo inga la ma le fo ile. Le va si o ta tu nu. Me se lo ia me se ta po inga fo ia fo ia Puleono. Ya, ai ile e wa tu nga mo mo ba ta wa tu ya. Ye mana tu fo I tua o tanto la mo so. Ye ma fo tira to ia. Ya te ma tu ma fo ya so manwele po mo le fo ya no tato Samoa e kele au tangata. Mali. Talalo ngafa kake kawi I mongongo. Kalau ka ngafa kawi I sapari. Betul tulanga la to ia. Tongo winga ia ai sitala la tata mai, ya. Yo le na man wier tam fainga mai o tato uso me va ponti. Mali. E tonio vai nu, ia ai ti telefone. You know fa pea wala talale nga fa ia sa be la stona. Ele mo le vale o le tulong ala fa ponga Samoa ya yo tala la bala to ia ta sua fu lunga le la I tio Samoa pa vile mo la tu tala ya le ata wala stona ia ore va ai fo ia le malo ma la fu mo ya en au koleni a voi ai ese me nga vai ia na rafi ele ai e me kukua e me kukua le me a malo ma la fu bure nga ma oso nga fika ori ia a fomo esele esa ia le tofa ia vasilienga malaka la vasilienga inga wa afamer ko nga pe a wo ka fiola ka lo fa ia ila ko ia wo se sea la ko peki Pese buena pipekinga kama boye fia de kuranga na kovia ia wala mena na tupu ai longa nga ia I masekanga nga make mua ia le sa malu ia mane unga na le ia na nafia wa pa wasa o le bua masani ia I tanto to foi le tapoi ia ale o le tol ia o le telefoni o le vai nu a le meden kuponga chol pa le fanga e se meden kup ai ya matongo fie aula to ye mala mata tu Fofogamua e tulanga ese fo ilo mikitulo wingi tangata fatava il tapena le malo de ngautu mata I maya ya melalen mo ko mela solua o ana tu le inga benga te bole ngale por me ya sa kana ko pe ko sa ko me mata tu ya fo I po kala me le fo mo to fo el tatu tu no pesa mo no waso fa ele fu ai fiu eta fau ia que vai se le foi la sunga e a calcular que uma ia le me ala to ia spita fa ia so le fu e tu ai to waso ma sangia mani ta longa fa fianga to banga sambali to banga fa ipu just name it ai me mata dia le me lo to fo ia ta to atu ia ta to me la ma fa lo to mo io sa le la va ia ton ya walena tasil tanto waso malolo ya waso ya nafi mtala to nafi ya olena to fo yele to tele ngalwe ai faila kala so le na failu mal falo le malo le pon po kan su luala ku mo kamikia ngaso makware fia o ka yo la kwa ngaso leo ki ya de ka mi mata fa ngapo yang o saula fa ili muri ia le fa ili muri la le ka waru ngale po oi tole ya o pa ke ringa live le bema mo le se ko fia de fan ia per tu la ngana il fa fi ngana le pacific lampe ya ai fa tayo le wo to tali mai tanto fa fi nga ya tanto la to ave ia mo le sia tanto wa tuto tas le na to sang fo ya mi se vol te wi lo ni to sanga lo ma ia esa le la masa nga Fofogamua ia o le me foi ia tu lo ngata fa Samoa o le me ngo te le to ia wa Paulo fuwa esa wa me fia te fa fuwa o le pa fo nga no sa ngi chila ele vai terminar le early 90s late
80s. Yeah. O le ngana pa matalanga fo le matongo ki nga so la tuia le tele o fa pipianga mtulanga pa penga. Ai no wa tasila le aso po le faile po. Yo wa so mo le pian te pau. Mani. Ia ina wa to e a matala fa to a matala le la fa na u mati tu la fa na ma fai ainga. Ina wa to fa pe mai sa fa na. Ia na fila ia de ia tau lonta tra pinna to e ma ngai foi la tu nga fua. E ta fa mo matemate be ia. Elo matemata tu kibia pe tu langa le. Pero ele no mata ai pa atono to i pa to pia ko to telefone malu le tu o Samoa ai mese ya la ba ale o le wotala ne lo tembo o tele tala o la sosfulo no uni ne ele amata mo mo malanga le fantasy Samoa Ciao le le ba le na yela tu fam to yo le bon fa la no ma ya tungsi so le leila ya fa pela oi ai eu ko ngato sa fo wa to yo pa se la to yo wala kele foi pa la ia ma campaigna mai le malo tato ava lele a tombo mani io ia talo se ia ora va venda mosto no stanto va lele voi lele ina ia koso mai la no ka pa se sengi ia engi fila solo wo ver konka sa lele ia o colectivo milonguer e New Zealand ia Samoa ia e tal se ia e tau ia sus ka kabali ia su eska coupe ia so coffee family mot le mosca coupe ia ke kia le mosca coupe ia fo ia le mat na mosca coupe te fa ke pe fa salon pa ia le na te tia manga pa tai tele la mana sunga Fofogamua ia mo mato no fo ile mo ane se fo le matanga ile mo ai bi ia le tu te ina melo so fua ia ta tonu fo ia tu mo pele malo se te le uso tu longa swafa ia e pa per tu si por faltua fo ia pa per fo no fo alo bi ia le tua te me foi so ta tu pele na mo Samoa fa peso matovola ia de nga te firma nga fa tai la batung sia fa ta lo fo tu pa ia mo luna so ta to watnu ia la le tu te sa mata nga tu sia ia wa ila fo fa ponga Samoa tana pia no likio yo to smara fa so fa pile mul malule tu wa Fofogamua ia ke le ta mali paina pipiringa yo le apoe o mai o ta tu fu Samoa ai le ara vai fa o ta tu fenga na lo fa nga pa mai la ta tu fenga na lo so le a so na fu ile aso to nei nei ile lima se la tara le pe a fa pe le lia la tel sanga pa abita vale be e sa le lima se la tara to ile na lo fa na fu e se ko ile mi fila to via e a fe lima se la tara so se ta vale dua fe mi fio ta tu piki apu man tu fo le tonto sanga le matu te vai elo sa se vecino la tabale ele ai si to mi yo e fai fu do meka ya fai ngale mo na fiti sa la tabale ya onu to sanga mo bolo ko kanate ya fai fu ta tu tua le o meka ya pa pe fo lista le no sa onu to sanga mo mo la ko kala ya pa pe na la batu la nga ya man tu e fu ai nga pa pitu ta tu pa sa la ma pa mi tu la nga me ta tabale ya su mai ma tala mai au ile la iseni po le ai se la iseni ale se la iseni ana tua ia fo ia fenga wenga ia fenga wenga mai lo passport o bel passport fenga pela ta sanga man tua po pai tong ingela ta vale ia habit ta vale fa ngai o ta tu ainga lo fa mai o ta tu la fanua o ni si tu la ngai pia si le pia su mai matala mai al Samoa ile lu se la kemeni stripe ini papa tu man kal lu se la kemeni stripe ele na foi me fena para amerta tu le nai il oiva lua fitu liba valu to si lua oiva lua fitu lima valtas lua ia por la que foi ia que foi ia o lua tasi pa tuono lima valtas o lua tasi pa tuono lima valtas tamo ni tele le tua a Fofogamua tai ina sunga e fa pe foi pulenga le veio Samoa ia mo se finangalo mo por sto fai la sunga ia wa foi o tuti tau ame foi le aso male aso ai mo temnei talo se ia tu mo se sia banua la tamai ai mo temnei pa tu papa se fu e tu e lo so a Fofogamua ia tanto mai ta se pe re tlai pe sa no lo manu mo wi la singo toi fa so fu ia so fu ia mai ia le ole tu mala unanga na le fionga ya lumo vai po le to fai a tungsia le omega cas e te maua i dai le lua Lusa lau Cavendish Drive i Manukau o se le stabile mo e mala wainga i le nei fo i vaitau o le tausanga to e whamidu tau na tā leo link to line tolu e jansi o le dawa i tonu mala manuia i lo to hawa onga ale whanau Radio Samoa
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. A ta e ia whā mua. Ta e tutono le lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga ni ai mase vaenga o mea ai, maona lapisi. E wha ama umaua. Tā maki turuki, all together, Auckland. Avia maua sosa, Omega ka. Diana knowing oa, Omega ka. Sala le tau mo fie, Omega ka. Fili mai loile, Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Umalole keisile, Omega ka. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se 15 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Samoa la i vau ma le matua o wha mausili. Seiuli, whaapea fo i le fuaiali. O te pese atu ma whaailoa o awi matangi walau i loa ma po e fitu o le mahota o mali e toa. Seiuli, whaapea fo i le fuaiali. O te pese atu ma whaailoa o awi matangi walau i loa ma po e fitu o le mahuta o mani e toa. E le lotoe, via Siata mai vana le mana yo le sua masangai a poiliu o le tau tai matapa o le matangi uangi sisi povau mau ale parato a mafuatino nei a ulupe o loko whaalele le vani monimo le masina o so i le tai sua e la foia o na tai whanua ai a ulupe o loko whaale mai le tu
sanga e a po I liu o ole tau tai matapa. In this update, the Security Intelligence Service says China's military is trawling networking and job sites for intelligence. It warns they're targeting people working in government, military and national security roles with access to privileged or classified information. Director General Andrew Hampton says it's increasing in Five Eyes countries: Australia, Canada, New Zealand, the UK and US. He urges people to be wary of unsolicited offers or approaches appearing too good to be true. It normally starts with quite a benign request, but it can progress to requests to provide sensitive material. The government's Māori Climate Adaptation Platform has dished out its latest funding, but this year's budget hints the program will wind up next July. This new round of investment takes the total provided above $11 million. It funds climate resilience upgrades for marae. The Ministry for the Environment says the platform remains operational, but on current estimates will end next year. Civil Contractors New Zealand says despite rising costs, projects need to go ahead. A report has found pauses, cancellations and delays to infrastructure projects have cost the country almost $12 billion since 2000. Advocacy Director Fraser May says the cost of fuel will lift project expenses, but that's often nothing compared to the cost of not building. Even if there's 100% cost escalation from the Iran war side of things, that's probably still only going to be a 5% cost escalation for total project cost. The Waikato Regional Council Chair says Te Hui's fares could rise more if it becomes permanent. High patronage influenced council to hike prices 25%, taking a one-way ticket between Hamilton and Auckland from $24 to $32.50. Council Chair Warren Ma says government funding will drop if it continues. That's news. In sport, no fear of the big stage for front rower Gus Brown ahead of his Crusaders debut in Saturday's Super Rugby qualifying final against the Blues at a sold-out 1NZ stadium. The 22-year-old has been named on the bench after injuries to props Fletcher Newell and Seb Calder. Brown's backing his preparation. Crucial Mates Diamonds and getting out there in front of the home crowd's awesome opportunity, so looking forward to it. 7 of New Zealand's best judokas have been confirmed to throw down at this year's Commonwealth Games in Glasgow. The group is headlined by 3 medalists returning from the Birmingham 2022 Games: Cody Andrews, Sydney Andrews and Moira de Villiers. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Nā we whafunga I se whapopona o tātou tala I vei whanua mai New Zealand e langa na Britania ma le whapoponga fua o tala I tā longa. O le am whiona toi mua antu seisi o na whapoponga I le tu lai wha I le whiwhi nei. E mo tumidei wha malo antu I mantua lewa piki le whanawa onga talofa tamaiti malo o amai utau. E a mila onga le rea so sa e tamalelei sa e teine lelei. E a ok wha maulelo fuspa tono le ta vale. E a ma suiu o fua o pe tonu le tawai. Ioi. Wa iau mea onga nei te wangalo o na whai. Te whawe e lunga o le kere fongi e lava. E a ai ngalo I lona whai iau mea onga ali tamiti. Ja, lelei, ai wol fai foi le stamtiti. Le mena tu pole vesi tono le tavan. Ai fa maulelo fuspa. Alle wenga le tan total le tawa pera wat vai le official vai tamola somala so anta mo Aoauli. Ja, toi fo I Samoa. Alle sofa me mantele ina Aoauli me ona yena yuanga Sevilla ngi mai le soi Aoauli mai le tu I matu.
Ewi leo le mafarafana o le ea e lua se fulu tike ri o le malu I le poana nei e se fulu ma le lima tike ri. O le angotole la I le se fulu tolo minute te ai le lima I le fiafiana nei. O le vainga mola soan tai ao o le a whapeleo nao soan lai le lus fulu ono minute e te ai le fitu I le tai ao. O mei e ono iai a ti munga anto ai masavili malalosi mai le tu I matu. O le ama mawhati munga le anga I antu le Aoauli mai ono iai mawila mawhain titili. E mi se savili tau whatau tau nai o antu le se lau kilomita I le itu la. O lono inga taia. Vai se wha malu ke aru ma oi. Vai o whati mo le whanau e o ma I la tau I le a onga. Ea le na. Pa jala whantu le lo tantu o turu I Samoa ma lo le ngā lue ma lo fo I le whai o le whaia. O le dawa te ala whai minute fitu I Samoa. O le nei fiafi o le aso tofi. O le venga nei le tantu talo le tamo Samoa. O au savili e whelo lo le ma losi o le tua o loa. O lo ufi tia I pēr Samoa mai a mai au manai timu. E a fiaina turu I ni se tangi. E tai ea o le talo fia leo I eise futuanga po o se lamata inga o wha mahalosia mo laufanu uma o Samoa. O le vaingala mo le so mo le turu e ufi tia se vainga o le langi au manai timu. E ono iai vainga maulununga. O le vainga mo le so antaea mo Samoa o le a langi lei se I vangana ai nei timu pupu o le a iai. Tulanga dai pia nei wing o le tau le ring vainga o le aso. E le ganta moi tātou ni au kilani e whapefoi e alo tātou wha sinubanga I Samoa. O lewa vanu mala familia tau tēne lein tū lai tōlu musika ma wha fianga muli e fo I alo ma whanau I ainga o lo wha muli mai le reia a Aoauli o le a so tofi. Ea wha mali wing o le tau I au ki lani sau tenei e le au ngana a vifa fo sau tanga mea. I al palasi meo ti munga e o na toi sua I fo I la I lea. Ea e ave le rei wha ma mango le whale tāla valava.
You're right.
lupula Chili tui mana uni yo le mata Me afai ai paua se tala Chili tui mana uti sau mamau Au sulu sulu mai loi matau le tangi Awa o chili tui a ile ni la lula I find my name You love me today I find my name You love me today Apai ai o te fatali O te fi ai lo pe a sautali O te nofo ai male fifia Se aso ai faatasia O te le toi mana o se yo o se aso ne to e suia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo I find my name You love me today I find my name You love me today Awa ete tau mamau Ina ne isilo pau Ai no for mai o utalane Nei sopo o se manu vale Tele fia mana o ni mea tinga Pe a fai ai to e uma i lo sa Nei tu ufapo e vangai le fa atu fa I find my name You love me today I find my name You love me today Apa uso languna Ai mauma wa yo se ula Pe a fai ai o talinga Tatali iso alofa O tele tui mana o se yo o taia o alufa mai ne Ilo sa umama o awa o talinga o le fili o lo ta fafao I find my name You love me today I find my name You love me today I find my name You love me today Me girl there. I say girl position. Tell me say the position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Look back it up, girl. Position, position, girl. Back it up, girl. Alright. I man as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. Big top girl is man a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Every girl is tell the girl. Leolanga o Samoa ia sola Fale la upola vai Pola sistali ai le la le Se vale ai mi paipa Le ai mi alata Feo a i le kava E sulu i tintanga I sale ai mi toilet paper Ai o mama nai ala Lau sulu i o lau fao Ma lau o fuakua Moli fangu moli apa Moli fangu faonga
Vianga mai pese ja puni o le puni ala va ai le divai ngola woli marisi ya o alo pe pese o le tatu tro e moli e tuina ya lo fa na e ai ngolo fa mo mai le divai ngola so o le temi le wa jo lu sful fitum la fa bi tu ona tale o le tu la e fa ya ja for fa na mo le sfa mo ponga tatu tala i vai fa mo tala i ta longa e le ngana per tani o no lo to se le for tu ya Miriam la to po mari e le nei vai tau o le tātou mafutanga ia se teimia mumua ona tui tali mai lea o le whantua ia Miriam a wā le whapoponga e o tātou tala i vai whanua. Talo whantua i le tō whaniswafa ia Aoauli John Tungia o so se ala alawhanga o le fwia mafuta mai le nei vai ngō lea wau. Ia wape fwoi le fionga ia vaa le seu Iosefo le sa Famda tuina lea so nafi alona limas fulu afe tala oi ia lona so soifua ia mawani si aso stele fa penei ia tātou te mafuta i pēr ia pei umala wala ua ai o elenga foe mua mai o ele sa lea o malu le malo ma le fui mua whaia alofa tele antu ia tālusia ia o la anga kelingi au mea alofa i ngai melepongi i lo waso soifua nga waku fo ia se mea alofa ia mai le fionga le ia va al seua limitole foa a le se mea ia longo ia o le nganga o le lua felua o ngari i whaia waleri o le ua tauno mai ia ia le lisi leo le tātou au le manu samo o leo le avapele au na sauni antu mo ana ta longa e o le tunu o Chile ma le tunu o Uruguay e le tamu sanga wa fai ngoi na o le Nations Cup e pe ona fai lo antu se teimi o momua o le wasa uni le tantu au le manu Samoa e ta alo ai i le tamu sanga na e mai o le tantu au le tono le pulu e ma o lo fa pe mai la va mtalanga o le tantu ta lo momua
o le afi tau i le manu Samoa ma le au lea Hong Kong China e whaiele lea tunu o Chile lea so lima lea o le masino fo le masino Iulai o le talonga lo na lua o le afa pele o na tātou ta aloi ma le au malosi lea Georgia e whaia fo i lea tunu o Chile o te maratua i le ipo le lalolangi e le tāmsanga le na whaia i wharani le tausanga e lua filoto le masi i mai so leo le tāpua i ngā le atunu leo Chile o te whai atu so le e le ma i a Chile ma le lantou au tāpua ko sa e kumu le nei le floa al whanakari malo te lo pe fia poko ngā folo ngā le au kāpua i a Chile ngai e le mau kele amre mele na whamautua le tātou au le manu Samoa e tolu la talonga le manu Samoa le tāmasanga leo le Nations Cup o le tātou ta aloi la ma Georgia le asos funma le lua e ma le antunu o Romania e whaia le tātou talonga na Uruguay e le asos funma le iwa o le masino Iulai o lona winga o le masino Iulai o na stone o na so ieto o le aso lima asos funma le lua ma le asos funma le iwa o le ola ta aloi le tātou manu Samoa ma unai tolu talonga mua Hong Kong China talong lona lua ta aloi tātou ma Georgia toa i fo ila ma le talong lona tolu o le tātou tau i ma le au nei Romania e te ia ua whapesis e nei loa e a kongo ia la kapi o le tausanga lena sei ma vai atu nei o lena au mai eile au taito fitu o la au taito fitu la tamata under 18 i le Global U7 lena whaiei nei New Zealand le sa whaiei o i Dilworth ia mai e ui o le teimi mua le futua au mai eile au lea Hong Kong China e le mai ia whapea e alua i lea mai o au nei ma le development la iei o i atru e le mai ia le tātou wafo ia le tātou au na Hong Kong China e o le tūpānau tamaitai ia ai o le fua maitawina le anu fo i lumo tamu whainga ale awali tūpāori na paula tala whaano no leu te vai atuai ona oni si o mafua anga le ma alufia o le a le ma whaia ona ta alo le li kapteni ia tangaloa Theodore McFarlane i lea fo i ta milusanga tonu o nai ia nisi o mafuanga o le a le ma whaia ona ta alo i sunga le li kapteni o le lisila nei o i lantou o lea ua whapelea o na lautongia a wale tātou wha moele da i lumba o le faweki o lea ua filifilia iai ia a ki se yuli o Titi la Mositele Jeff to o manga Allen Mako Fepuleai o le li o Jared Adams nisi nei o sui fau o lea ua filifilia i tono le tātou squad i lumba o le faweki o le sungale ia mana aki Boyle tia ta aloi nai le Waikato NPC o le sunga ia Richie Asianta o lo vapele o ta aloi le aulea Queensland Reds i auseta lia ma tai au e lia po maletime o lo ta alo le timi nei le kalapu North Shore i nei New Zealand o suila nai totolu o lea o le timo mone o filifili ai e tonu le squad dea le tanto manu Samoa Whaawawa tuai le lisi o le tātou whaweki o le manu Samoa mo le Nations Cup lua whilwono Filifilia fo e le sunga ia pita anai a shu le kalapuna hautapu sports e le ganto i leo le li o Michael Curry o Samuel Slade o le li o Benjamin Petaya Nini Alamanda Mutunga o Nico Jones o le sunga le li kapteni o le Moana Pasifika le li o Miracle Fight Langi o Abraham Pali anto ailea mai Jacopo Mapu e pei ona filifilia le iluma o le laina iluma le manu Samoa se anto aila i ele ia ila anto o filifilia mai le laina i tua o le sunga ia kona tupai o le li o Joel Lamb area tara e Nari le afalea le Hurricanes o le il temildi
O le o AJ ala timu o Rodney Yona ma le sui foula lea o le sunga ia Peter o Manga Jensen. Ia o le wa filifilia nei le tātou wa leine tua lea le manu Samoa tonu i latou lea ua filifilia mai e au fiaila manisi nei o alo Samoa e tolua o lo ta alo nei tono le tātou tru e pe ona ia le sunga ia Warren Solomona e ma le sunga le ia tau nuu New Levaea e o le ua filifilia mai le tātou backline whawau le tātou lisi Faletoi Penny D'Angelo Lewila Duncan Paiaua Va'afau ese Apelu Maliko o le sunga ia tuna tuitama o le Trail A Kiong ma le sunga le ia Elisabetta Lofipo e tolu iai tātou sui nei o filifilia mai e tonu o le tātou tonu i Samoa tolu lea mai Samoa e au fiai ia Warren Solomona taunu New Levaea e ma le sunga ia Elisabetta Lofipo Antonio Sanso le nei Masino Junior lava pe le ona tapena toi le tanto au ia wa tele lava o le ala lai fafo nei tolu le malanga mai Samoa to ai le mala tanto pulenga ia ona malanga to ai le na ia tu na lua le fa ia tanto talonga e pe le ele tu o Chile ia to ai fo ile mala tu o Uruguay o le tanto au na le manu Samoa le usam ia tu mo lana tam sanga mo mo ile nei fo ia tu sanga lua fe lus fu maleono ia tan si o le ai o malmanuia ia tum finga lo tum fanda o le tanto tu o wale tu vina o le tanga vai o le tanto tu o Samoa ia ma lo le fe le fima ma lo le ona sa Tino matangile o tala ua a pe mai nei o tama Samoa ua pai no sei Lauta alo wa malio Alo sa ili malo Ua ilo ai O Samoa I o mao O si o tatunu Ele ilo ele papanua A o lauta
nei o pahanga tama Ua patili mama taoto to sito e aina A ole tina watu tulu ai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Taya ita Sapo ai lau tapua I E o malolo E whahangalo mai a ita Awane ia le tanga mai O loo tapabai ai E o la paulo O ai se pasanga tau mai Patili mama tawa to sito e aina A ole tina watu tulu ai wale pisa Ia po uli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Patili mama toto to sito e aina A ole tina watu tulu ai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Tama saboa Se ia tape totoa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, on the night of 14 April, the ship named Californian had come within 1,500 miles of its destination, Boston Harbor in the U.S. It was midnight, and Second Officer Herbert Stone reported for his watch. He found his apprentice looking through binoculars at another ship in the dark distance. He could see some lights, so Stone told the apprentice to try to communicate using the Morse code light, but the other ship did not answer. Then another white flash came from the other ship, followed by 4 more white flashes. So Stone called his captain. The captain ordered more light signals to be sent, but still no answer came. They noticed the other ship's cabin lights were disappearing, so it appeared to be sailing away. At 1:40 a.m., Stone saw the 8th and last white flash in the night sky. It wasn't until 4 a.m. that they learned the truth about the other ship. Both Second Officer Stone and his captain had not understood the lights and flashes from the other ship as alarm signals. You see, that night of 14 April, the Californian had stopped in the middle of the ocean since there was a dangerous field of ice in the water. It was while they were stopped and waiting that they saw those lights in the distance. You see, the other ship had sent those light flares as distress signals, and the Californian, which was only 9 miles away, would have rushed to help save it, except for one thing. The other ship had also been sending distress signals by radio. But the Californian's new young radio operator was sleeping. So that night, Second Officer Stone and his captain did not know they were watching the sinking of the Titanic. But you know a far greater tragedy? To watch yourself and the people you care about sink into eternity on their way to hell, lost forever in the worst pain and suffering there is, forever separated from God and everything that's good. So won't you read and follow the signs to safety? Jesus has made them very clear.
Just sincerely ask Him to save and forgive you for all your wrongs. Then ask Him to take control of your life so you can have the complete security and peace of mind that even if your ship goes down tonight, you know you're safe and ready to die and go home to heaven. Just think a minute. Fofogamua now le hallelujah worship team le divine o le so e tulugan tu ile pol kala mina le think a minute da o to e o mi tu o Natalia o le tu life. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Mola tulanga ko fafti chele mola tantu mafutanga ile dia stofi la sanga wole tutamali ile tantu mafutanga
Pontana to Tail Tings as Sealand of Eighting Day to let Tuolo to so formal about to Walla, a lance of forward down, fighting a full level of a some more near Bassino Uni, Ilona, Lofa Malona, and the name of we are Yellow Balfa, my Ainong wing, a tutor of Favor of Filimo Toyo Day, and still feeling until New Zealand. Ever before he saw sent to Langi Fat before, Michelle Tanto Fat Sinamanga, a Sam. Want to be the sound of young Yali and to Severe, Malporgalam Langanga for Favor, but we live Yafi, owning a low fala au Suifua. Tolo ipatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula fimai ile sau O ata uma o fetu ole lani Sulungia ya umasia uhani a omasa bali bali Le pasina se Yesu solo ya Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ye mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Taulanga o Samoa Ai mana tua pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mawhai hama o nangalo Le tape mali o mai singano Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se Yesu sulu Ia Samoa
Olo o sisiva hai ma pepese